Bururi wa Kenya ni bururi ukoragwo na makabira makiri ya 40 kuri ruriri bururi-ini rukoragwo na unduire waguo na mikire yaguo ya maundu. Thiini wa makabira maya mothe ruriri rwa Ukabi kana Maathai ni rumwe wa ruriri ruria ruikaine hari kurumirira na guthingatithia unduire waguo na ruria rukurikanaga makiria na mwihumbira waguo wa gitami kana shuka mutune na uria kwa ihinda ukoretwo rikiguciririo kia nginyagia agendi. Mutaratara wa marua na kugimaria kwa mwana wa kahii ruriri-ini ruru ni undu ungi ukoragwo wikirirwo na njira nene na umuthi mwena wa Musiru kaunti-ini ya Narok ruriri ruru ni rwambikire mutaratara wa kwambatiria ikiro mirani na kumatua athuri ikinya ria mbere riri kugaya mirani ino na ikundi 6 kuringana na miaka. Hii sherehe ni leo ndio tulianza kuhama kuja kwa manyata mpya. Sasa ndio watu wa mama wanaendelea kujanga na hii ndio manyata ndio tunaenda kupata sasa sherehe ya wazee. Mkono mbili ndio wanaenda, rika mbili ndio wanaenda kukutanishwa guku magikuya na miruri ya Kimathai. Makiria ma family gana rimwe ria 29 irokire kumururuka na indo ciao kuma nyumba-ini ici na iria ciuikaine ta manyata, nyumba iria makoretwo magikara kwa ihinda ria mieri 3. Mothio mao mari mamote ndoro ya tiri mutune na iria marokire kuhakwo rucine tene ni athuri ya ruriri na kurumirirwo ni thabari ya muigana wa kilomita 10 ya guthie gwaka uturo ungi kundu kungi. Utongoria-ini ari cifu wa rikari Moses Kurere. Hii alama ya white mnaona hapa ni peace peke yake. Hakuna mtu anagusa mwingine, tunaheshimiana. Hakuna mtu anaweza kugusa mwingine. So hiyo ndio maana ya rangi ya white mnaona hapa kwa kichwa. Ndio. Hii nyekundu sasa ni kumaanisha ndio watu watengane kwa wale wengine zile marika zingine. Ni thabari iri mufangire waguo amu mbere ni ruru rwa ng'ombe cifu wa marika arumirire thutha na federa na kwa thutha wake mari andu wa family ya miranino thabari nginyagia giikaro kieru. Tunamalizia story yote kwa hii boma. Ile ilikuwa ya kuanzia. Sasa hii ndio final. Sasa hakuna tena kuhama hapa ndio final sasa. Hapo mahali tutaenda ndio tutaenda kukaa ambapo sasa kwa miezi 3. Sasa hapo kuna vitu nyingi zinaenda kufanyika. Tutaenda kuchinja, tutachinja madume huko, mbuzi. Watu watakula nyama, hakuna mtu hawezi kula nyama. Thutha wa thabari ndaya makinya haria mabatie gwaka micii mieru indi mirani ino yambirie gweterera kwa ihinda ria mathaa meri na kuria gikundi kingi kia mirani na athuri ya ruriri 49 mekinyirie makuite muti wa mutamayu, muti uria kuringana na unduire wa Mukabi umunyagwo na gukuo utekuhutia tiri na kwa Kiswahili inaitwa mitamayu. Hiyo ndio na hiyo tu ndio inafanyikana. Idadi ya watu yenye wanaruhusiwa walete, idadi ya watu 49 peke yake ndio wanaruhusiwa waende walete hii miti. Ni muti ucokaga kwamukirwo ni athuri atabania magongona ma kinduire uria ucokaga kumudio mwaki uri kionereria gia kiambiriria kia miturire thiini wa manyata njeru. Kuna kitu wanapaka kama asali na sasa wanaanza moto inatolewa before hiyo miti ifike ndio wamama wote wa manyata wapate hiyo moto kutoka hiyo miti. So hiyo miti ndio inapatia hii manyata yote moto. Olubungu Isala una uria ni cifu wa marika akiuga mirani ino nirikitie kurathimwo ni athuri ya ruriri na oho gutitirithia bata wa guthama kuma manyata imwe nginyagia iria ingi hamwe na ndumiriri cia marangi matiganite. Tunabuleziwa na wazee. Kuna vile watatubless twende tuwe wazee tupate ng'ombe, tuoe wala wajaoa watu wowe, wale wameoa wapate watoto wengi, wala hawana ng'ombe wapate ng'ombe wengi. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Wang'ombe wa Maina.